Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngayat video na prank kamet kapat kabakoy kabakya. Kung bangaru ngadon na prank kamet kapat kabakoy kabakya. Temen tagas ngi ngakwa ban pen EP kumno banta make up. Bad kumno banta kontor. Ma? Di habangi ong kontor kini kita ki kontor. Highlighter and contour ma na mi on tem uneu deu 2 in 1 but highlighter but contour dengan pen EP kum no ban peran kam neu contour dengan pen slam ngan yai be shak ma jong kan ka video mene men step ngal ada banta sunscreen shisen te mentapat la shit palat mo tengah kwa banta sunscreen biang kan dia di moisturizer dengan tak syuk namar bang ala ada bentak men step dengan tak tong sunscreen he kan dia step ke banong kong ala ada bentak moisturizer but sunscreen de step ba arpat ngan tak sayo primer ngaplan kamna naika uneu primer ngala ada ban batai bha ki videos parim jongaro uneu primer ula bha ban blur lane ban pendap yaw neu thliu ubadan ha kodor khomat ka jampi ba ngila ban ong u open pores te uneu yara ban pen smooth ya ka base jong phiru ya ka makeup jong phi ta primer ngan eyesa o concealer khandian ngan eye concealer hang ne habenta bangadon yang mong shit bahaka sngi bite ne dengan eye foundation shibet dengan padon kam dong ne beauty sponge beauty blender ngala ada ban penjhi ada ban kem ha padon kam dong ne should be the natural lighting bet mentala pair ka lighting namar ba ngashong hang ne ha window te menta ngan eye foundation ma Maybelline 115 shade 115 te une phitip ulong kham light ya ka skin tone jonga tambang lele ngan persyang la ka persyang mantap be daw ne lele ra ngan fix shibet te mentang ada bentak foundation dengan blend ne foundation na Maybelline Lumi Matte Foundation brush nak bentak itu kibadon oily skin marone ulong matte compare to Fit Me Maybelline Fit Me Foundation ne khamlong matte Lumi Matte Foundation na Maybelline ngan eye ha rendang khandiet namar ba banya match khandiet ma haban eye ha rendang ru nang ba kam ya pair pat ka dorkman ngala dam ngan eye concealer khandiet ada ban blend untuk concealer dem ngan eye powder ngam ya thu shu ep kini ki products dengan bo beda ka link ma ngan bo beda ka link hapo ka description box te phila ban lek direct phila ban check direct ya kini ki products pangapdan ka te main jong ka video ka de ka kontor ma dengan pen EP kumno ngan kontor ngasim yang ne kola kumne layo em ngan pet da kayet ma mi on product ro best bahagitem nero ngai pedan kamna mi on
Mentala nep haga kemut. Nep ha. Ngamlap hai ngabu yau to contour brush jonga dengan manage beda ka ketih. Brush. Lebe kena. Hang nero ngahaban ai. Kani ka kontor kaya raban pen slim ya kador kemana? Ya. Tangan bulan na. Kamne. Pet player em ka jeng epel. Haban tak lang ne. Kandian. Mam lap re ka brush. Jong kontor. Mentah kumne hala ada ban ai hang ne ru nang ne haban ai hang ne bad nang ne te hang ne bad hang ne bad hang ne te mentah hala ada ban slim. Wow. Blush ngan eye powder kan lihat eye powder. Dengan set shakum ni dengan blend sibet dengan eye blush daun ni Europe Girl Terracotta 05 Terracotta nail blush nga 8 pait ha ni favorite blush nga tang menta 8 pait dengan shim kum ni dap shakum ni dengan eye Habati eye blush ro di haban bulan kum ne sitra. Ito. Dengan eye biang. Nan biang kum tu. Wow, sun kiss. Look at that glow. Wow. Dengan use daw ni eyeshadow na Forever 52. Forever 52 ngala dapan pen EP haki video sebarem jonga tem ngan pedon kam hang ni mah ngan tip ngan shim daw nude tharai mah ngan shim daw nude color tenong kong ngan eye daba kam light ne ngamlap re ka brush jonga mah ngawai ngabu dengan page hang ne hayet mah te ngalada ban eyeshadow kan dian dengan eye daw ne shima te ada bong sla eyeliner tak nyat on powder em đã bộ a highlighter te sa highlighter we mascara we ni mah chana te yo penyon ip te eyebrow palette nam kamado ni na PSC pack chana line sa ni
brush kata dedap blush dedap ini le tanggam ni fill le emon sway concealer ini yo he gam tu tem kata wan yo apply sa mascara setting spray lipstick mah mascara kedor sa dengan eye mascara ngapdan kam daw neo Maybelline tinggal ada depan eye mascara tarai playo ihi mentang ngan eye lipstick ngan tak lipstick daw ne cherry brown lipstick brown color na Mars Mars produk rupes la don lip liner tu suk bahaban apply ru te mentangan eye highlighter ngapadan kam daw ne Swiss Beauty hi highlighter ru ngapadan kam daw ne brush dengan tak ni kemudian tangkum ni dengan eye saka spray ngan pedan kam daw ne all nighter or bandike tinggal ada ban ong meni ada pikwa ban tip yaki products mga pedan kam desa page po description box ngan upload bar ro ki products mga ta mentagas ngi de pila ban check pila ban order yaki ni products pila ban one ban thet na po dukan jongaru na po iba cosmetic yok let's say don ki products bang don ki products bangam don ha stock ro de pila ban jet ki way pat ki option ro dengan ai daka setting spray mentama pen ibay pima pe taga klo ting best long show te pio i kum no yakne ka make up look jonga te ngan pen i phi yaw snyo jonga pio i kum no sa comment section pi itanane te ki products bar ro ngan po description box te ki tok pala ban wan thet na po dukan jong iba cosmetic ro na po dukan jong aro te pila ban wan thet na po dukan jonga yakini ki products panga ta mo don banga don ki pom don ro ha po dukan te kani ka video kala poish ka bakot te khuble shi bo ni phi bar ro ba page ba support ekani ka channel jonga na ko post ka por bye bye take care and stay safe love you all